kotini lakini Somalia mena backup ile tu katika opposition ama matumie kwa tu katika opposition kutonyanyaza mundu kalonzo vitu ngita kwanza uzumbi na ando imesikana pakalikale nani ila tuzi koza uzumbi makalikale nani kwa kwanza mundu katu kanu tuzumbano make wewe umemuku wewe wana mumelo mekwate binyawe kati wako zikule kile kiozumbi kukindu kino kile political na ni highly political atongo ya mainena na vilingi wa mavoni maweta kana vena vata silikali yose matambia mame tuki na kuikiria kana niongelela maofisa mavolisi ndini wa isila siedhetwe na ithoko ithi. Na pia serikali imesema ya kwamba wataongezea askari au askari tunaomba wafike mara moja. Serikali invest more police stations areas ya Sekuru kundukula kungaliko sio kasi na Kitui South na Kitui East kula kuirilito na conflicts. Ndongo ithi ni cia kule silikali kungamia ngalama ya mathiko kwa alama no iwe vithukiane thi na valama wetaka na silikali no elite kusuvia enende ite kuvathula mtu kwa ndevinda hiyo na serikali ya Kenya kana kati mazima umi na mimi kupande bana lazima kutua tuwe mosi ngalama ya kutika ngalama no iwe na kama amnesidari mwe ngalama yo ngala mimi tunakuwa serikali kala tuitona serikali ni tita ndo maito na hivyo mde katiba ya Asia ni awambe wa serikali niko sobe ando mayo na mali tuna wo na erila maondoa zimekwevika ito kuendeleza serikali uke nesa ito tavio ando maito bangi tuikaunta nuno tuna constitutional right ku protect tuile na to protect it. Mujumbe wa Kiliombunge cha mwingi ya Yulu Engineer Paul Nzengo nwakulia ndongo ikuma kaundini ya Kitui na ila ukuweta tasiithitwe siitetheka kithekani kila kithitwe kiyukitewa kwivadhana na siko itona kuthothea kwa mathayu. Era we leader wa kuma mwingino kana Kitui County na iwe zino benefit ya in one way or another through kithekaki whether we mundu munene kana we mundu munini mundu andu azuma no waimi tafadhali batangane na kwenda kumbenefit katika kindu kitonye kukwete kiumo wewe na familia yako na njasa. Livotia vilingi wa Movo nitoa mwaka mweu. Atongoi mandini kauntini ya Kitui matongwewe ni mwanene wa Dr. Ezekiel Mwendo Kilo na Sheikh Abakar katiwa atongo yangi kwa vinya ni maumaniye kuwa wa kwandu muonza alama vithukiwe na kuwa wakuya kisioni cha kwa kamari Sikuru mwingi ya Yulu maiweta mavithukia ayata mailite kuthinikiwa na umani wa bate kwa nanga ivinda maikule vethiwe na uu bala maumisi ukanyo kwi maoneni amwe alama ethitwe mayunga ni imwe cia ndongoi cia andini maiweta tasia kuothothea mwaniko wa Kenya. Onesmus Chalo ena mauvo. Atongoi madeni kivathuka nyongwa ngwatane ya talama maono maki dini etongoi ni munene wa Dr. Ezekiel Mwendo Kilo na mumani avanene kiko cha kuwa kwandu mwanza Kenya mo alama kwisile kwithia mano wene thimanga mele kisione cha kamari Sikuru mwingi ya Yulu miweta kiko kiuni cha Kenya mo na kiyele kusiokelwa tamutongoi wa kindini ni asia kindu chuchu ni na kikemea na nitwaleana na maundu taasu kuma yu na kuthina mbe nundu nitutue twikala nesa na tuyailite kuthokoeka kuma baubi andu angi mambiye kunena masia etha mu Kristo ni wo wa Muislamu uzunika ukati wa Kristo na Islamu andu amo wana mo kita na mekwemana wa neli tindi nilisi kwemana wa na andu ele mekwemana wa na tuikathamisie ndini kuma mundu ni umwe ilike andu ni alangi menena nandikima movo musini wa Kitui bamona Sheikh Abubakar olonga medeni ya Kiislamu Kitui imonga matandongo cia kidini si mwamba na kweta usonge ivathukanyili kwenda kwimiwa na kuothothwa ni atongo ivala muyumbo wa kaunti ya Garissa ononekie kuneno neni utonya kwete mwandiko ni vathukanyo methingirela vata kwithia na muo na kweta kana uvungulua muo na kuothothea dini ya Kiislamu na ile ya Kikristo ni kweta mateso kwene nthi matena mavitio. Kuna kiongozi ambaye kwamba alitaja kwamba hivi ni vita baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Mimi kama Muislamu na kama kiongozi wa dini ya Kiislamu nakemea hilo neno kwa sababu hakuna vita vya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Vita vya Waislamu na wasiokuwa Waislamu vilikwisha wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hauwezi kumpiga mtu kwa
kwa makosa ya mtu mwingine. Ni makuli atongoi maki siasa ulwa kumioneni utaona tumwa deni ili likathinane na kuheteka ovalama wetekana deni sieli sithitwe si mwamba kuthukuma imwe na vayele kuma mundu ukwimia kimena kati wasio niendo ndu andu mekala miaka ino etatu maendeye kwikala guo na ana siasa etha na atongoi maguo mayeka utumia mipaka na ngamile na miunda ta njenda yo ya siasa no ithie tukatumwa kausu ungama kondo ndula tukawosa nikula cia atongo yonthe ma Kenya tutone kungama na kumana kana ndini cionthe twi bandu bamwe baika utona kuendea onetha ni Asilamu onetha na Somali pai Musomali utona kweteka ato satani utona kweteka utumani wa muwo ni mawetekana atongo ma kidini alama ya siasa ni mele kwitha mustali ni wambe kwete muwo pamwe na ngwatano alama kule serikali na itengo sio sese ikosa ato na kukala hata ni kana mesile na kunikie ikwate akim. Kwanza ningetaka kutoa onyo kwa wa viongozi wetu wanaposimama na kuongea wawe wasitumie maneno ambayo yanaweza kulete uhasama katika jamii zetu, maana sasa wao wakiongea ndio wanaweza kulete uhasama katika jamii zetu. Lakini tuinaweza kuona mundu mmoja kwatiwe tuinaweza kuona makosa kindu kihina wito andu mwanza mwaitwe kwa utwe ndo kule serikali ni KBT patilu wakwa nangavinya mwingi ikuvalani andu matena kao andu matena silaha itunge vinya kula mipakani hata mipakani ya Kitui na Tana River. Delivote apingwa Movomo Tongo TV ni Onesmus Chalo. President William Ruto nuendeiye na kuvuthisya ureti wa ngaliko ya ulei aima kulia nthi maikavikie kumethukisya ni kumanwa na uneni wo wa kuvuthisya utongoi wake. Ruto nuwetie kana maina agenda ya kumate ya nthi ateo kumutwia masitwa iweta kana uneni wo hivikia kumutunga na itina nzikayoni sya kumathukuma nthi na kwikithya vena umwe. Angelina Muse ena mauvo. President William Ruto nwende na kumetula mutingaliko ya ulei aiwete tamethi itwa mayumia uneni utailite vala makuli nthi meka methukisye ni kwithwa mayina kindu cha kumatavya ateo kumutwia masitwa na kuvuthisya utongoi wake. Hao ni matusi ati ile kazi kubwa wamefanya ile ya maana sana ati nikunitafutia jina ati Kasongo. Sasa hiyo ni kazi mtu anaweza kusema amefanya, si hiyo ni ufala? Ati kupatia mtu jina ndio kazi kubwa amefanya? Wale majamaa kazi yao ni matusi. Kazi yao wako na hasira mingi, wako na vitimbi mingi, wako na kiburi mingi na matusi mingi, lakini ajenda hawana, mpango hawana, sera hawana, ajenda hawana. Ni kweli ama si kweli? Wawetikana uneni wao yivikie kumutunga itina zikayoni cia kuendesya uthukumi wake kwi nthi na kuthukuma na atongo ungu wangu atuni ya umwe kana broad based. Ndio mimi nimesema broad based inayounganisha sisi wote, inayoleta Kenya wa Kenya pamoja. Ndio mimi niliunda serikali nikishirikiana na Raila Amolo Odinga, kiongozi wetu aliyetuacha, ya kwamba tutatembea pamoja, tutajenga serikali ya kuunganisha Wakenya wote, tuondoe kisirani ya ukabila, tuondoe chuki, tuondoe ubaguzi, Kenya iungane kwa sababu umoja ni nguvu. Ni wa mikuli angaliko yoli kuona ni milati ila mavingu etekana kuambisia kumatethya nthi awetekana mayina agenda mena yo ateo kuvuthisya utongoi wake. Waeleza, leteni track record yenu, leteni sera yenu na mpango yenu na maono yenu na agenda yenu. Hawa Wakenya wako na akili, watajua nani amefanya kazi, nani hajafanya kazi. Ni kweli ama si kweli? Ati mpango hawana, agenda hawana, sera, agenda, maono, hata akili. Salala. Ni kweli ama si kweli bana? Sasa niwaulize watu wa Kanairo, kama wangekuwa na akili
Si wangewacha matusi watuambie sera yao? Kama wangekuwa na akili, si wangewacha kiburi watuambie sera yao? Kama wako na akili, si wangewacha chuki watupatie maono yao? Uoka kavindani kala wethi wa ivingwa ilasi skuluni wa Raila Odinga Educational Center galikosia Kibra County ya Ilovi. Kwanza kabisa asante sana rais kufika hapa nyumbani Lang'ata. Tunakushukuru sana kwa hii kazi ambayo inaendelea hapa. Lang'ata oye! Lang'ata oye! Lang'ata oye! Mheshimiwa, sisi tunakupenda. Hapa ni nyumbani na tutaichunga vile inafaa. Na hapa ukiona watu wote, hii ni team tutam. Nionyeshe tutam. Na unajua rais, hii ni ngome ya chama yetu ya ODM, si ndio? Wacha kofia ya ODM, kofia. Tingisha kofia ya ODM. Tingisha. Kilivotea vilingi wa mauvoni tawa Angelina Mose. Ngusanisio cia kitheka cha serikali cha mavindu kila kimutitoni wa katunga kuya kangundo ya yolo ni ciambie unyamuthia itina wa ene kisioni kiu kuvitukithia kitheka kila kithi tuna ngusanisio cha milati ya kutethia ene ta skulu na kiwanza cha mathau ina munene ula withi twekithekani ki ni ngusanisio cia makanisa valayu meovathi wa mwanya ute na kuendesha maundumo na kutia kiwanza kila kia kwa milati wendekethio ukietina wa kikalo kila kitwaiwe ni maofisa muviani wa itheka kaunti na Masako walanake muungami munene wa ward cionthe cia Kangundo na Matungulo Nesmas akana Moses Mita wetie kana ala malikite kithekani kiu ute na miao nimeovikia na kuvetangwa vo boni motesia nukuelesya na nene kana ngusanizo cia kitheka kisi thito cia vinda ya sana ni uvucho kwa kwithwa vambe umela cheni maenda serikali gukwatira kila cha neno umunthi witheka na vaina cio kiwangusanizo ithi okiwe saidi ya makanisa ni mani krochi kesi yo chonde na weta nenda kwanda nimwe kaliwa mapindu fiuna mapindu village ninguvoya serikali kila cha neno aba barasa chonde namba nene ni yetikila kana yenda maendeleo bandu ba either technical sports academy na sibitali siendo sikwete maendeleo wanaibatajwa primary school kwa une nguboya serikali ya county na serikali nene tafadhali patonekana kwa ndaya sionde kwa heshima nundu makanisa ama ibando meso kututwa moke malocate wakula malocate lakini kwanza kila kingi kitibwe baba cha community kiteria community maikatha itambia serikali la yoso umunthi ni maendeleo wetakana la methi tomaoza kitha kima umeta kwa saa na kuendea na uvingi sa mikalila ya ene sione cia ndua niyo ila mekwenda maendeleo twina kutunga mubeya muthenya no umunthi ko ka officers ma serikali ukondo wa kisioki na kitheka kicha katunga kithitwe kiosetwe na kwi muno munala mawasana andu mavasa lakini twetikilana ithia ta andu ma kisioki cha erieno wala bekitheka na twetikilana kana twakiwe makani twakiwe schools na still twakiwe sport center ya ciana situ na utui kila kingi twenda kutunga mubendo kwa twetikilana ona makanisa ala menthini wa kisio manengwe kiportion nini ute lakini tuyakiwa na tuenda tukulie serikali witu nikenda kiki in other areas eka kiki the an example ya serikali hukwatia isiyosio na kumanya kila kiende kwa tuina kutunga mubeya nundwa serikali yo ka umundi tuenda kwasia kana maundala tuithe tuinena this one should be the last one. Moses Mitaula watongoza sikalo ithini wawetakana vaiene ndimesa irikilo kuendea na ikala ikithekani kiuva thukanuna miao na lamevo nimeunengwe vinda ya kuiveta kenda kitwaigwe milati ila ene ndimendekethia na kwetha na mitini ya temangi we na betha bena kau kati wa mwene nthi na tongo imama kanisa na serikali wa Masako wa gavana wa Bina Wandeti no tutomio munthi ku twitukethwe na seso ya kumwithukisia mwene nthi na kuosa wendi wake ni azia pa ni forest no ni ya eka 50 ila mbekie beacons na walilia eka 50 kwa andu mali kile kuunthini na mwene nthi nundu tuyukite iwa wasi wa mwene nthi ni wasi ola wi kuunthini akabikie kunewa notice nikende binde buthu atwikie kwibetanga na ebetanga nundu ino ni forest na imwe ne miti ya temangiwe kulame ubetangwa
tukabikie omo masi aitu maete miti mabande nikenda masubia mawithiuluko mo kumakangundo kaundini ya Masako nyeni toboni motesia ene ndi kaunti ya Masako ni makulu matumiene saivinda ile inenganitwe ni serikali ya Masako kuiva mathie maithekasio. Minista wa itheka Nathaniel Nganga noeleisi kana ethi wa kitheka cha mwene nthi nikiumunenga ukwati ni wailite kuivia kana kwithiwa kivia ndivisi itheka kana land rates ayenda areti maeke kukenga ene nthi kana kwati yangewa cia uvungu kana kulicha ureti walanioni wa kuthiana lato wa itheka kana evaluation role. Minista muviani wa maundu maitheka Nathaniel Nganga eweta kana kwatiania na kwambiwa kwa walani wa kuona ni alato wa itheka ni kana kila mwene nthi kitheka chake kiutumika kumunenga ukwati ena watho wa kuivathie wa itheka kana land rates. Zino tanu muno ithiata Masako kwithia tuna namba ile Kenya ta county kwithia tuna that very important document in this country na nitani na nitunge muvea andu maitu mama Masako ala mateki advantage ya weivela tunanenganie amaende na kuiva land rates yo across Machakos County ninonete kila vandu thini wa kila sub county itu andu maitu ni maende na kuiva mbesa cia land rates nikenda me compliant na muyao na maitete cia county government quick development kana maende ala tu mo request it governor ekendino isio sito Ingi Nganga nuenda atati maike kululu tita ene nthi na ngewasia uvungu kukonia walanyo uwa kuthia na alato wa itheka kana valuation role. Valuation role ile neki ni na iti new land values. Tofauti nondo the last one yake 2007 land values ya inde where they are 50 by 100 kana ka plot ka 8 kema ngilime ngodanda to especially urban areas kana ngingili theana. Lakini kwa units ya ambatiesi ya bika milioni 6 na where the value ya munda ni ambata. Nganga nuenda ene nthi kutumia ivuso ine sana kuivia itheka siovate kuiva mathi kana interest ya tene ila maminite kuvetangiwa mundu endeka aende aipe the new principal amount ila nabikiwe after the valuation roll kwekwa ko tikuli andu maitu mateka advantage ya opportunities ku present when county government grace period ya ethela June 9th na ndiko na possibility ya extension ndu muyao wasia no lazima to apply again kula kwa county assembly nikaenda tuikie that waiver. Ngilivoti ya bilingwa mavo nitawa Susan Kabili. Ene ndi kuma mboni ni maende iye na kuika ila serikali isikume contractor ulawa nengiwe kandalasi ya kuseuvya kiao cha usiwa kalingile kila kilelo ni wa kuma kakuswe kumela etangini kukala tawaki wake ya okimba iwe atatakithi twekimu isio mbanga kivalukanyo ikusi wa wala kuiyo savali siasia na kuzoka skulu itamba ikie kwa evinda itina wailoli ya kambunu mwa kuenza kiwo kuvaluka kia oni kiu ainena na vilingu wa mauvomo wa enendi nuwetie kana kia oki kithiro kikudhuku kwa evinda ya sana vala madhayo maingi madhalele kia oni kiu vala umisi okulu kuisilikali iete usungyo wa kutua ayumbola kanamo tatui alama tuwanie na kia oki kavindani kalame yu miata ndembo kutinda Hussein usikutethesia mateleva kuinja ngale ni kana kwitana madhayo la kuembua tamaumangawa na kuitwa Mikola Titus Makau ena mauvo ene ndi ameweta kiao kita kithitwo kimusio ila kwithiwa na mbua na vala mathayo maingi methia muisioni na vala ivinda ila kuwa matambuka Hussein ukutethesia mateleva kuinja ngale ni kana kwikithia kana ni metana ala maendete savali hamwe matongo imake sio mama paka yake kona kumeta Mikola Ondo tayunengi kwa umonde la takusio bana paki ya not yolungwa not ikwa titatia sio na ivyo toka ba ila kwete wakwena de no ambua na tembu ate yekata tuitede sio nende na tembu atu yandike tukita kwe yumya tano wandu mangale wala ene ngale na ala mama tatu olonu bebe wana oto nenga jao okana muka kwete de lakini kwa kusisia wewe yakisio tamutumea watu hii ndena kuyani waya shekela kiende ya kutichao siku kwano undi bote okula siona serikali yitwetu likileka tena kitu nengo mana wa kwimbo na Mungu undo bati ina Mungu na noti olongo bati wati konawe amaboku no yatetepo itasuma abaloka mesi yake kana mezi ye mondo memba megata mayemba mana abaloka na membo mate ye meyo yajo yose undo kwasi
yuni mekwikala serikali isikume contractor ula wanengi wa kandarasi ya kwaka kioke kukala atawaki wa kioke ne kana kuitana mathayo maingi ondu mwana kumavetea isio ithuku yela maweta wakabindane kala mayumia nthembo kutethesia matelepa kuinja ngale kithitoni cha kukitana na mbanga omonde kioko ni cha omonde usi wikeuo kiao ni cha kalingile na loli ya kwenza ndobo ine ya baluka bana ya bingali ya masaa maingi so ni wote twa mbote ikulia serikali nene mheshimiwa wito matwa tukateanisia na kupime ya contract bala watu wameka siao ile ingine endelea lakini kiecha kalingila ni kiao kinene na ni kiao kila kisela wingi wan ito monde ta kusia ndo ingi muno alama thene aba masaa malanga lile kometa bai kwetio kukilo so ni mtu amao kulia mheshimiwa na serikali nene tuungamire ito naikara twa tukate ya kiao ke tuweke kuona mathina ano ndo tuna mathina maingi no yuma tuko mathelutia na inaliketwa bake ugo ni kiao ni okio ingi na omonde ta kusia ingi no yo mathana cia na kucioka skulu na cia koma na njam ete itona kwa thukeka no ngalire bingete lelo elikete kiao ni ndene nekeka la ya tweka ne kukilwe lelo weka kiao keke gaciogwa wenda tukembwa na uniko na dini bote abilingi wa maboku makiaone cha kalingelelelo no akuma kakuzi kuthieta ngine kele mbunge ne jambone kaunti ya Makueni. Titus Makau mwe Titus Makau na ine tikwatia kana serikali ni kwigwa kiyo kiu ne ibiki ya ukalata waki ya okiu ne kana kuita na mathayo ma enende ainde bo tukilangithi ovilingi wa maovo kuone cha omonde ndukathiba sainzi kethetie na Beti Wambua kunikile kila kimathanguni nyenita wa Robert